Pozdrav i pozdrav gaming, dobrodošli na mom kanalu. Danas igramo Tomb Raider, znači drugu epizodu, ovo snimam odmah posle. Tako da... Ajde da krenemo. Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth, Lara, you're alive! easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach, and then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? Nije zahtjevna igrica. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowden? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Aha. Te sad tu je ovdje šta? Aha. Music. Imam ja mapu? Ne. Mislio sam da što ti koji imam na mapi, ali nema. Hello? Hello? Is someone there? Opa, otvorena vrata. Sad ima baklja. Bakljada. This could be a way through. Ja ne bi se ulazio dole. Damn it. Ne bi ja se ulazio dole. Ali to ona se ne plaši ničega. To je ovdje kraft. Ne plaši se ničeg. To je to. Opet pećina. What am I doing? Uskoro ću da kupim kameru, tako da bit će i face reveal. Oh God. Da vidite kako ja izgledam. Može ovo zapojiti? Može. Pretpostavljam. Čekaj, nešto ima se ovdje ovo. Izgleda kao da može se otvoji. Što je bio unutra? Ne znam. Ovo, čekaj, što sam ja sad mogu da uzem? Aha. O, to ima ovdje. Ja mislim to ima ovdje. This traditional no mask represents A, ovo je jedna maska za nam. Samo moram da rađemo ono što je za otvaranje vrata. Onaj budak, ne znam šta reći ono. Tipe, ovo najbe nije jelen nego šta reći ovo. Jo, zaboravio se kako se zove. To nas služi da otvaramo vrata. A što bi to otvarao? Kad imamo ovako, je prijatelj. Ovo je lako sve. Kad počnu vukovi onak je malo teže, ali i to je lako. Samo čudo se ne ugasi baklja, ja meni bi se dosta 100 puta ugasilo. Aha. Poslije ovog izlaza nisam ništa igrao, tako da... Znam samo da ima i vukovi, to sam gledao u nečoj epizodi. Aha, mi možemo da ugasimo baklja. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. Oho. We're on our way.
You made it. Sam. Thank goodness. Surprise. O, Sam. It's okay. He's one of us. Super, da smo dobri. Dobro. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Zato ćemo da njih spasimo i ono što tako će se desiti vjerojatno. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Sljedeći klip vidjet ćete što će biti izađe. Ne mogu majka da snimam. Zime. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah, Sam here was just telling me about the sun. right. Himiko. Can you tell me more? Možda bude sljedeća Minecrafta. Well, believe it or not, Vidjet a ćemo se. couple thousand years ago, Sljedeća igrica će bude neka druga. she loves. Znači neće budu samo ove dve Far Cry i to. Znači Minecraft nije što zove serijal, nego samo epizode onako kad ne znaš šta da izbaci. Shamanistic powers. And this is where she loses. Ili možda neki poseban server. She commanded an army of samurai warriors. Her magnificent Ajde svi stormguard. koji sad gledate ovaj video, subscribeujte se dole, pauzirajte video, subscribeujte se. Da bi imao bar 10 subscribera, evo sad ako bilo. I lajkujte, naravno. Bez toga ništa. But what happened to Mi ne znate kad podrži me neko. Matthias? Au. Sam! Ostavili je. Ništa je valjda ostavili. O. Au, be. Da. Onda me neko. Pa. To. Mislim više nema nikog. Let go. Dakle, on je došao. Vratno su pozvali pomoć. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You can't shoot me go wandering off. We need to find them. Wait. What about Raw? Okay, let's split up. One of us go with Laura and meet up with Raw. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Rock. A daj meni Find Sam pištol and this neki. Matthias guy. Ne samo luk. You gonna be okay? Yes, I. Znači sa Oh, just bovom need da to rest for a uradim, few majke. minutes. A oni pištolje uzeli. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Znači ništa neću skipujem da vidite sve. Not so Šta je bad. ovo? A, ovo može se zapali, imam baklju. Mogu da zapalim baklju, ne mogu.
Ništa. A imam evo. Vidim šta će se desiti onda. Pretpostavljam da ima neko. I don't like the sound of that. Just head up the hill! Look for the large gate! Tu pun sam strela. Could have warned me about the wolves, Doctor. Dobro je. Ovo je nešto ovdje. Ne znam da se možda pokupi ovo. Može. Evo nešto se pokupi. Nije. Jeste. Ima i ovdje. A šta se dobija iz ovih kutija još? Ima dosta tija. Po šumi ih je dosta. Može pije voda ovdje, ne možeš. Da li želite da skupljam sve ili samo glavno? Ovo bude nešto čega ovdje odmah pucam. Što mi nisu oni dali pištoljbe, nego... Evo, želim samo još ovo da pokupim i više ništa. Ti šta ovoga ima? To da se ima. Ajde ću gledat. Okay. Znam sam nešto se uradio ili nisam. Ma doću se ima kad budem. These are fascinating. Svega ću kad bude trebao to. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. Uskoro izlazi moj intro, znači... Još malo da ga doradim i bit će ekstra. Yes, well, let's hope we don't become murderers too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Oh, shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Ha. Incredible. Šta se nalazi iza tih vrata nekih? Let's see if I Moram can nešto fix da this out. tražim sad. Čekaj, gdje je to? Needs something stronger. Needs something A nešto ne stronger. radi se, ne. Može se ovime što se radi? Ne. To sam to uopšte, a može ovako? Ništa. Needs something stronger. To sam možda pomislio da mogu nešto, čekaj, a gdje ti treba, čekaj. Aha. Šta je ovo ovdje? Šta se klikće ovo je? Ništa. A, da ga upgradeamo. Aha. To se ovdje radi još. To nisam znao. Sad može da se ovdje spusti. A. Što ima što mi treba? Ne. Samo neki alati itd. Nešto metalno samo. All right, Laura. Shall we give it a go then? Let's do this, Doctor. Whenever you're ready.
Možda čujete moju tastaturu, ali ne mogu ništa protiv toga. Pazi, ti da me pade na glavu. Kamoj to da držiš, da te Female figure on te the cave. spljošti. In the age of the symbols, it could be the sun Evo nešto queen. tu da se pogupi nije. Himiko. Are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Evo. There's no doubt. I ovo je lepa Himiko had igrica, samo power. na lepši Far Cry. Shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything. Even Sljedeći what Far may Cry, seem to us sljedeći Far Cry epizoda će da izađe možda preko sutra. Sutra će nešto drugo da You sound izađe like my sigurno. father. It could be what Možda bude happens Minecraft, with ali Laura. ne verujem. Not if we don't live to tell it. Znači ako ne uspijem da uradim nešto Incredible. što želim It sad is uradim. Himiko. Ne sad nego kad završim epizodu. The bowl, the candles. Why is she still being Što worshipped? ima nešto This onda island, it must have vidim. once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like Zato svi finding znate tu igricu, ali But this is real. još Dr. neću Whitman. kažem We're not koja je standing da on a vidite. We're standing on a gold mine. Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. No! Please! Get off. Evo. Odem. Just go along with them, Laura. Do whatever they say. Izdosi nas. Дай меня пистолет. Иди. Пошла. Who are you people? What do you want with us? Laura! If they think you're in trouble, kill them. Don't hurt them, I please. said silence her. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Au. Round them up! Round them up! Don't you fucking move! Kill them all! Pa pusti nas je. There she is! Aha. Nisam to ni planirao, nego sam samo da vidim gdje je to sad. Don't make a sound. Yeah, I'm on it. Если они достоят много хлопота, убей! Can't find her. She's gone. Keep looking. There! Another one! God. To je neko... Too bad. Da samo nasumično idem. Ne znam što treba sad da sad. All right. What do you see? Opa. Nothing. Mi samo ovamo prolazimo. Любишь играться в прятки, малышка? Čini da je moca tu leo pa sam možda Думаешь, mislio da удастся to je. спастись? Kako nas ne i video. No one escapes. Out! Вылезай! Но трать моего времени! I always find them.
To trebalo se desi ili nije? Вылезай! Но трать моего времени! I always find them. Она тоже была порядочной стервой. Собака! Убью тебя! Убью! Dobre, ubij ga. U oko si ga pogodio. Kako nisi umro, bre? A kako su ti opet sad krvava? Oh, God. Pa ima sad pištolj. Ima sad bovu, onda ti kažem. Može i bovu. I bovu. Treba unutra? Ne treba sigurno unutra. Gdje treba sad? To treba brzo sad ovo. Amo. Kako se trči be ovdje? Može se to ovo? Nije. Če trčima, one mogu. I sad imam bovu ili pištolj? Aha, a ovo je metko. Ovo je strela. O, municija. Ko je to gađao? Got another one. She went down over there. Is she dead? I don't know. Outsider, we know you're here. There's nowhere to run. Ubij ga. Shit, gun! A, to je naš bre. Stay away from me. To. Dajem municiju, ovamo ništa. Ovamo sigurno se ne ide. Find anything? Čudo mi nisu uzeo i ovo. You're gonna die in there! Evo nas ničega ne plaši, ja bih dosta tu sve bre. Kako može ovako? O, bona. Ona se nikad nije ničega ni plašila. Hey, you find any more down there? No, nothing, but keep an eye out. Fires may send a few your way. Da sad čekaj. Tebe te čovječe treba ne ubijem. Pa be. Dobro ništa. Što ne znam što sam uzao. Što sad? Da ovo može onda? Ajde ovo mi. Ništa mi ne dolazi na pamet šta bi kliknuo. So what came in? Another tanker? Looked like some kind of... What? Shit, man, are you alright? Shut up!
Jebate, kako nisam pogodio. Help me out here! What's going on down there? Everything okay? I'm wounded! Siđi, čik. Čekaj. Što to nije video? Lara, are you there? Yes. I can see smoke coming from the old ruins. Ma, ona još dole stajala, Oh ali... God. Nazivim da Ross, se we're in trouble. vraćam. They're killing people. What? Who? Men. Koja I bre? don't know why. A I had kako to se kill sad some of them. očistila, I had majke? no choice. That can't have been easy. To je to. A to samo ide, It's scary just how easy it was. ja sam samo You've držao. got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lara. Malo try. pago, evo. Ja mogu da uzem, evo. Ne mogu da uzem. A, puno. Pun sam. Šta je ovo? Ko zna. Ništa ovdje u bojetu. Žako nešto. Ništa. Some kind of container. Kod ovdje je uništimo. Odavde. Šta sad odavde? A šta ako ima nešto da se obojati ovako? Goje. Može goje ovako? Čekaj. Nije. Gdje to treba svide, čekaj. Ovamo? A, možda. Nisam se ovamo ni gledala. Još bude malo duže epizodu kakva ima. Šta? Looks like a smaller group escaped into the lower forest. Čekaj. Maybe we get a hunting party down there. Headshot. Help me out here! Headshot. Ne headshot. Kako ne umeš? Si živ? Je neki osjećaj treba tamo site. Samo čekaj da vidimo što ima ovamo. Mogu da potvrdim da se tamo ide. Pošto ona uvijek luda bila. A može i ovamo? Šta ovamo? Nisam znao da je ovamo. She's in here somewhere. Find her. Capture or kill? Kill her! She's too much trouble. Ovdje ništa. You two, check that side. Got it. Kako se vratiš tu dole? A može ovako? A nisam to znao. Izvinite, to nisam znao da može. Sigurno ste sad napisali u komentarima to 100 puta. Izvinite. Nešto nije video. Keep looking. She's gotta be here. Babe, head. Get over here. There she is. Što si mrtav sigurno. Move in. Let's go. Damn you. Where'd she go?
Jesu smotan, be. Jedva sam pogodio. A šta me je to ubilo, be? Evo sad nešto kupim. Pa, be. You two, check that side. Got it. Šta znam, gdje su trojica? Keep looking. She's gotta be here somewhere. You find anything on that side? No! Not a damn thing! Whoa. Hey, watch it. Opa. How far down does it go? All the way to the sea caves. Damn, maybe she fell. No. I don't think so. Jel može ovamo osjeći? E, može ovdje. Ja bi skočio ovamo, brate, ali... There she is. Send it to the subject. Move to the upper level. Down below. Got it. Yeah, we got it. Ja, bre, failovao sam 2 put koji put. Može 3 put, ne znam. Čekaj. Shift. You two, check that side. Got it. Onda trebam da ih pobijem. A nema nijedan nikakav heal, bet. Keep looking. She's got. I need help. There she is. Holy shit. Take cover. We need a move to the upper levels. There she is. Shooting from the side. Opa, nisam znao. I ovo može. Samo begaj. Samo ovo sad. Opa, I can do this. kako sad ovo? Nisam znao da može ovo. Koliko ona našava. To što ništa ne mana, kako ćem to posebno. Jo, ovdje uvijek ima neko na vrhu, sigurno. Nema, dobro je.